ini kehi Manipur ramon ai mol try kani keile nilu ko kini yang long khoi cultural traditional and food festival akan honga nami lung kham na yara rain niyam ke hi tua festival cuma nipui madona yang ini abang khat na pe yara kini ranglong khoi organizing committee president tanga amat pabudin ka nakit dunga karai thana ko po hale kalung share kamandit ranglong community nutar patarna yathar ke dongmati angkat ko community leader ini hom rakhin rakit ne koi rakit dunga on behalf of Aigol tribe ni rakit gahut kathula kai subai kanape Aimol kanti kaini Manipur om aimol ngai le ranglong kanti kan unai ngai hi atong ta kan nai kaini historical background kan karam ke kaini na mani hi kan masolo le khat ani ti pai waini kai men li focus ti phoyo ani kaini aimol ngai yom ke kai ko ni ti kan na adang ganom na ay mo na hindi kayo dekat mensan kulay no ni ruang na may suwa ay mo ngayon kali on na rang lang ngayon ruang na may suwa kira Sampur district tipay mo ka hindi on na win ang kadlang kali ni na arui hi agar te kayo ni kishod jo siril jo ni kayo ni ay mo ngayon ke ruang na may suwa kanom hin nule pa pile pungay ni Rala homa Kirangani Nakat kuarangan ni Community alien buyen Adang ngayon homa Kini nakat gangan ni siya Nangom naring taan karo Kantiyan ka Puan hi Kini kanjat puan hi Kandek sera Nang hiya puan hi toiro Nang naring taan karo do kantiyan ka Hawa rong na walso munter hin Kini hi kanjan sena kanjan tong khai lai loy Group Ang kat kanyi mo ti hi Wen ni kayo kasiyo After nearly 700 years Rainy Tripura kay first time ni garin ko. First ni lasong niyo. 560 years ranglong ngayle kaini aimo ngahi kantong khai mai. Rainy ko ranglong ko kahoma. Kaini aimo tong kiri hi ranglong kau kanai ni nandria nangi ranglong mai ni nangi ranglong tong nandria hi aimol pakai ni karya hibahi ranglong le aimol hi unai khadja kanlani mun khadja kanle om chun nangi le kai hi kisan khadja kanni ti pa hi mitne se ti pa hi ke ni katiyo anu am apharoma nangi ranglong koroi festival hi nan la kore ania kaini aimo ngayong invite nan la ko next time ko along with aimo cultural troupe kaini kan hang trainer dan ke pai ke dia when hi aphar nai na ya kaini hawara tu arrange ko nahi kaini nang lai na hawayara Pakian lungkam na umin ko next nang ni ay mo ngayon ke wekat ko cultural dance ngai prayer na thoperu nang tin ko kay hong kay ni pa sa di ni hana kay thot pit president ko thot ko line ni hana ranglong kholoi organizing committee ranglong association
Ranglong village elder yut ngai nangi raki tunga pathian lung kham na ho om sanam Ranglong community tunga Ranglong ngai student tunga pathian lung sing na le thiam na pe sanam nang ni tunga le khathiam na alien officer UPSC exam nang niang ki chung chuan na chung suak na hom nei ru ti pa hi training list ki thol le kan roya karai san